pa gremo na drugo vajo. Druga vaja bo malo bolj zahtevna. Postavimo se v tak položaj strehe. Roke damo podobno kot pri skleci in gremo z glavo proti sredini in naredimo 5 pike push-upov. Tako, rit bolj gor dvigni, noge bolj k sebi, še malo bolj, tako ja, pa z glavo dol. Evo, super. Ter noge še bolj gor. Tak, pa glavo dol. Evo, super, bravo. Evo, in to je vaja pike push-up. Vse ste naredili 5, ne? No, super. Resimo roke, vdihamo se, pa še enkrat isto. Dobro ste delali, bravo, bravo, bravo.